Va! Vou fazer a combinação, tipo este. Antes, aí tu, a perna, para lá. Acá, e agora a perna para lá. Aí, aí. Agora vou te mandar eu várias. Pim, pam. Lá na perna. Pim, pam. Aí. Pim, pam. Agora te. Sai para lá. Aí. Sim. ¿Ves por qué hay que pegar con esto? Jódete. Atento. Pim, pam. Vale. Pero tienes que estar en distancia, tienes que estar en distancia. Ponte. Entro, No, entras así. ponte. Pegas ahí. Y cuando pegas, tienes que estar en distancia, porque te botas por el lado. ¿Entiendes? Y aquí no tienes distancia para pegar la patada esta. Y cuando pegas, esta perna ven para aquí, para tener distancia para meter esta aquí. ¿Entiendes? Yo que te decía la distancia. Pegas, pero siempre buscas a distancia para dar. Vamos a fazer isto, eu vai gostar mais. Marcas aí, a perna aguanta. Ponte assim. Posição adiante, assim. Não te movas. Pegas, metes. Quieto, olha para marcar mais. Pegas, ves, estás te metendo, estás buscando distancia para mandar esta patada. Pegas. Ahora aquí te distancia para meter esta adentro y ahora aquí buscas para meter esta fora. Entonces tienes que buscar para las patadas igual. Pegas así, pero despacito para aquí. ¿Para qué? Para poder meter esta adentro y ahora me despacio para aquí para meter esta fora. Son las pernas ahí. A ver. Esta. Eso para marcar. Ahora meto esta cuando quieto. No, o de siempre. Puño adiante, perna adiante. Pero en vez de, sabes que, tío que tienes que pensar vou amagar, vou fazer amago de puño. Pero para qué? Vou fazer amago de puño para meter perna. Entonces o tío que se vou fazer é engañarte arriba para que te descuides abaixo. Entonces, pim, pam, vas, e te meto esta perna abaixo. ¿Entiendes? Non cruces as pernas. Primeiro está igual. Entonces, cando pegas aquí, eu que quero buscar é meterche unha patada ou outra. A que me dé. Entonces eu meto-me aquí, pero te meto esta para que ti te protejas arriba. Pim, pam. Entonces eu agora estou aquí distancia, para meter esta perna. Pum, para dentro. E agora con esta perna busco para meterse a outra. Estou me movendo con as pernas para poderse meter unha patada ou outra. Eu busco a distancia. Nada, busco distancia con unos pés. A ver, ven, prueba ti. A ver, fai no lento. Aí. Pero non podes facer baile aquí. Non tens forza. Non é? Ponte, xa verás. É difícil, non, eu sei que é difícil. Estás aí. Pim, pam, eu tamén metín esta perna para aquí. Eu aquí ahora, vou facer isto, eu teño distancia, vou meterche. Pero eu, meto-che aí, e
E cando meto de atrás, o que fago é desplazarme para coller distancia para meterse a perna. Tamén pode facer isto. Pim-pam, e desde aquí máis cerca, esta. Igual, adentro. Pero ti, cando metes esta dentro, tens que desplazar para atrás para poder meter esta. Tens que ter distancia. Si esta perna non podes meter aquí. Aquí meterías un rodillazo. Pero el rodillazo sale de outra maneira. O rodillazo sale así. Desde arriba, pum, a romper abaixo. O rodillazo non sale así. Sale igual que a patada, pero saca mal. Claro, pero levanta a mano. A barra estar abaixo. Claro, levanta a mano por arriba. O rodillazo sale de aquí, pum, a romper aí. Porque aquí non tens distancia para meter patada. Entonces aquí, colles, pum, mete o rodillazo abaixo as costillas. Igual. Venes. Hai outro ejercicio que hai aquí, onde se ve así. Vamos aquí, pum, pum, e logo que aquí. Pero non é rodillazo, é desde aquí, pum. Ah, barreo. Desde aquí, pum, arriba, as costillas. Pum, pum. Non salgas así. Así, no. Desde aquí, pum, arriba. Desde aquí, levanta, pum, arriba. Pues, ti fíjate que eu cando me manda aquí, entendes? Me boto por lado. Estás clara. Claro, debes fazer o mismo. Debe ser todo a galera. Entendes? Pero olhamos para o monte e tiramos por lá. Veña, va, espera. Vou eu. Espera quieta. Pim, pam. Meto. No. Fíjate nos meus pés. Pim, pam. Meto aí. Aquí me da. Nas dúas pernas, sabes? A ver. É que non ves o desplazamiento. Saco. Vou detrás minha. Vou detrás. Para ver se eu faço. Pego. A ver. Estou aí. Pego. Este non é un pegar. Este é un amago. Foi o que te dixen antes. Amagas que aquí fai un... Ai que vou. Entonces, ai que vou. Se mando máis amago con este. Para que ti te cubras arriba. E te descuides abaixo. No momento que te mando este. Pum, pum. Pero aquí... Estou buscando distancia, para qué? Para mandarse unha patada abaixo. Entendes? E o que estou é apilándote arriba para que ti te cubras e te desprotejas abaixo. Estou aquí, pim pam, pero estou mandando esta perna para coller distancia para meterla. Entendes? Só fíjate, desde atrás, estás aí, mando un amago. Busco distancia, para qué? Para meter a perna. Entendes? Estás aí, mandas amago, pero ti estás buscando distancia para aquí. Entonces, cando o tipo, se lle mandas esto, o tipo ten, ai que me dá, pum, metes abaixo. Mira, se do outro lado sería igual. Pode mandar igual. Pim pam, pode mandar igual abaixo. Pode mandar direto de abaixo, non é ese, non é entende? Estamos traballando como que as dúas. Ponte. Agora non voy a marcar na perna. Vai no despacio. Mandas amago, pero esa perna para lá. Pero para que te cruces, así non... Mira. Coño. Pegas. Cando mandas o adiante é un amago. Un amago, que vou. Vale. Aí que vou. Esta, se entra, entrou. Pero ti arrebólala para que entre. Pero se entra, entrou. Pero que pasa? O tipo está protegido arriba. Este, pum, abaixo. E só tes, a perna dele está ali. Entonces, tens distancia para meter perna. Ti non podes meter unha patada a un tipo desde aquí, non tens distancia. Se te queres meter a barrer, pum, tens que ir desde atrás para meter a cadera, o que che digo. Aquí, pum, pas, aquí tens distancia. Pum, métela aí. A meter patada. Aquí, a romper. Así, pas.
E no momento que seguramente ele se meterá, que é outra historia tamén, ponte aí. Cando che mete nesta, ti vas a botar, ti imagínate que che meto patada, pum, vas a ir para atrás con esa perna, non? Ponte. Pum, pum, mando che esa patada, e se che entra outra. Por iso é a combinación igual que cos puños. E ande atrás, aquí é igual, ponte. Vamos facer esa, que así entra este mellor. Pum, pam, perna atrás, perna atrás. Vale, a ver se sabe mellor. Pero de todas maneiras, ese pé ten que ir a buscar distancia. Este marco. Sí. Con este desplazo. Exactamente, entón aí tes para meter a perna e para meter a perna. Claro, aí xa metiches. Protégete, igual. Fai as cosas, se saca as pernas dereitas, ben. Mete igual que non nos revolves. Estamos facendo lento para que defina a patada. Pues aquí, se metes cadera. Igual que con puño, non usa revolves. Aquí tens que meter igual cadera que a perna. Define, estamos facendo lento para que defina os movimientos. Fai no lento e despacio, non podes lastimar. Veña. Pega, que ahora vou aguento para aquí, que non vas a estar fachado. Pim, pam. Non te escapes hasta que che chegue a perna. Aí, pero ves, pego con esto. Calcanilla, con esto de aquí. Con esto. Aí, pum. O oso da canilla é o que vai fazer daño. Lento. Pum, pum, ruido que siempre, Faccio lo segnare a caso. Pum, 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 pum. Guardate, cúbrete. Basti. Cúbrete, hostia. Come cubre? Joder, pues estás con las patadas, cúbrete igual, tienes que ir siempre ahí, no. Mira, ponte, ya verás. Os voy a forzar. Pum, pum, aí vas cuberto igual, vas aquí metido. De aquí vas cuberto igual, vas, te vas cubrindo igual. Non vais a regular unha patada así, porque eu digo máis rápido que ti, e che mete nas costillas, ti vas cada atrás. Ti imagínate, ponte así. Imagínate que me quedas a regular cada atrás, pero te has agora, xa che meti avante. Se ti vou máis rápido, como che veis o sitio, xa vai meter, e vai poder facer o mesmo que ti. Por eso quero que ahora me achaques o de cerrarte. Mira, vai. Vestido. Pim, pam. Pum, pum. Desplázate máis. En esto. Pum, pum. Aquí teño máis distancia. Pero desde aquí teño moito máis vuelo que meterse a patada, e desde aquí igual. Pum! Non te estás metendo moito encima miña. Exagera máis o movimiento. Exagero para poder, a hora da patada, meter máis cadera. Este igual, o de antes.